Zakaj pa ne bi jaz mogoče vnaprej povedal, kjer je avti približen bojo prišli v moje roke v naslednjih par mesecih? Nač, ura je 7 zjutraj, še da se zrihtam, pelem te malo v vrtec. What's the best thing about kindergarten? That's what you like most about kindergarten, Tatjana? No, zdaj pa fast forward, ne 5-6 ur naprej. Ves ta čas sem previsel ali na telefonu ali pa na mailih. Sem ne toliko na mailih kot na Facebook sporočilih. Odgovarjal sem vsem vam, tistim, ki gledate komotar minuto, pa mi redno pišete. Moj današnji plan je pa drugač tak. Te malo pripeljem domov z vrtca, malo se malo fajn, kaj bo treba pojesti. Pol bom naredil sladko kisle Twingota. Tega se pa že ful veselim, ker bom ogromno stvari tem avto zapovedati. Zatem pa pičem v Šempeter, ker grem na basket. Veš pa ta avto kar potegne, veš? Tam, do 80. No, kje je zdaj ta škorc? What's up, Bubu? Oh! Moj Bog ima za tebe, tvoj pa za mene. Križišču zavite pri prvem izvozu. You know, somebody sent me a package and I have no idea what's inside, Ella. Je nekaj not? Probably, yeah. Mam, pa če me mi en tak na hiter unboxing v avtu, ker se mi zdi, da vem kaj je. Jaz upam, da je to, kar mislim, da je. Veš, kaj piše Quick Sleeve? I hope I'm not gonna ruin mommy's pen, Ella. Ključ! Quick Sleeve rokavi. To je to, kar sem jaz mislil, da je. Rokave, ki v hipu spremenijo vašo kratko majico v dolgo. Si nadaneš na roko, ko ti bo pa vroče, jih pa enostavno zarolaš na zapestje. Golf, košarka, rokomet, odbojka, tenis. Prosti čas. Zanimiv, fanti, hvala, zdaj pa čas, zdaj tole vam potegnem. Look, this is how it looks like. You can take one. Je takle farso zraven dal. Črn. Moje pa je bejo. It's white, okay. The best, stari, le to. And you put it on your hand. Ja, samo ena not. 2. There's 2 in each package. You see, I have one on my hand, and I have one here. Fante is Quick Sleeve, hvala. Eno bom pa dal, eno bom dal pa Maticu. You put them on. You know how to. It's just like a sleeve. Just put your hand inside. Pa imam dolga jogave. Exactly. Majhna sprememba načrta. Veš, ko sem malo prišel domov z vrtca, najprej smo nekaj pojedli, pa smo se igrali, malo mi je časa za sladko kisle. In zdaj, ker res zadnje čase zelo malo hodim na basket, bom dal rekreaciji pa družbi iz Šempetra prednost pred sladko kislimi za Twingota, ampak preden pa prvič na koš vržem, bom pa ene par stvari še povedal. A veš, da sem konstantno soočen z vprašanji, kdaj boš testiral ta avto, pa kdaj boš testiral avto. In grede najbolj sprašujete po Civicu, predvsem Type R, pa Passat je zelo popularen, pa Megane Caravan, to so skoraj da top 3. Pa sem si pa jaz rekel, poslušaj, zakaj pa ne bi jaz mogoče vnaprej povedal, kjer je avti približen bojo prišli v moje roke v naslednjih par mesecih. Tako da le, tukaj imam svoje testne termine, pa lahko kakšno stvar tudi razkrijem. To se pravi, v naslednjih parih mesecih boste v komotar minuti med drugim videli. Jeep Renegade, Fiat Tipo, Škoda Kodiaq, BMW 5, Caravan in limuzinska, pa Opel Insignia, Citroen CLZ, pa Citroen Space Tourer, Renault Megane Caravan, BMW 4 Cabrio, Opel Crossland, Honda Civic, Alfa Romeo Stelvio, BMW 4 Grand Coupe, pa še ena Insignia, pa Talisman, pa Mini Hybrid, pa Renault Koleos, pa Citroen C3. Zdaj, vedno se z nas zgodi, da tudi kakšnega od teh avtomobilov, ki sem jih zdaj napovedal, ne bo, pač nikoli ne moreš čisto 100% stvari planirati, ampak v grobem je to. Veš, vsake to čas se zgodi, da kakšne krofe prepeljem s sabo. Recimo danes. Samo je ponovati tisti, ki prav, dej no, kakšne krofe prinesi vsake to časa, če so to dobri. So res tako dobri. Bravo, bravo. Veš to? Konc. Danes zadnjič. Pred sam Matic. Sem rekel, da on nos take stvari. Hvala ti lepo. Rekel, da je zdaj kar tako iztestiral. Boš ne mogli biti. What's this? Quick Sleeve, kaj misliš, da bo zdaj kaj bolj zadev, kaj?